Film počinje na univerzitetu Stratford, gde smo upoznati sa glavnim likom, Daryl Witherspoon. Daryl je osoba koja voli da pomaže i pomaže grupi studenata tokom obilaska univerziteta, ali na opšte iznenađenje, dok vodi obilazak, istovremeno obavlja i posao poštaru, radeći dva posla istovremeno. Daryl vodi studente kroz univerzitet, istovremeno obavljajući svoje dužnosti poštara. Nakon završetka jednog obilaska, odmah počinje drugi sa novom grupom studenata. U sledećoj sceni vidimo Daryla u njegovoj sobi, kako spava, dok TV svira u pozadini. Tada ga iznenada budi njegova mama koja pita o perspektivama za posao, a Daryl joj kaže da je glavni kandidat za odličan posao. Međutim, u stvarnosti, suočava se s teškoćama u vezi sa finansijama. Nakon nekog vremena, kancelarija za školarinu univerziteta ga zove, pitajući za uplatu školarine. Ali pošto Daryl nema novca za plaćanje, predstavlja se kao neko drugi i tvrdi da je Daryl ubijen. Kasnije, očajni Daryl postaje kreativan i pokušava različite načine da zaradi dodatni novac. Ide u banci krvi i donira puno krvi, ali na kraju se onesvesti. Dalje, Darylova odlučnost da zaradi novac vodi ga do salona pletenja kose, gde želi donirati kosu. Ali pošto ima kratku kosu, želi donirati nešto drugo sa svog donjeg dela tela. Kao što se očekivalo, to izaziva bes vlasnika i on ga odmah izbacuje. Sledećeg dana, u studentskoj menzi, Daryl mu prilazi njegov kolega, Scott. Ovaj takođe konkuriše za posao za koji se Daryl prijavio, i obojice izgledaju kao rivali. Zadirkuju jedan drugog i objašnjavaju zašto su bolje prikladni za posao. U međuvremenu, u menzu ulazi prelepa devojka po imenu Janice, i Daryl odmah biva zapanjen njenim izgledom. Kasnije na času, predstavnik korporacije smeštene u Smithhe dolazi kao gost predavač da govori o poslu koji nude. On objašnjava kvalifikacije potrebne za posao, ističući važnost aktivnosti u sportu i društvenim aktivnostima. Takođe napominje da će pobednik biti izabran između 5 finalista. Nažalost, Scott izgleda da ispunjava sve potrebne kvalifikacije za prestižan posao, što brine Daryla. Međutim, on ne odustaje i odlučuje da pokaže svoje sportske veštine igrajući hokej na ledu. Daryl prilazi svom treneru, iako nikada pre nije igrao hokej. Trener mu prvobitno kaže ne, ali Daryl je odlučan da se dokaže. Zatim se okreće svom cimeru Timu, koji je kapiten hokejaškog tima, i moli ga za pomoć u ubedjivanju trenera. Na kraju, Daryl dobija priliku da igra kao čuvar mreže, ali mu ide teško i udara ga pak više puta, ne uspevajući da sačuva ni jedan gol. Jednog dana dok čisti kampus, Daryl otkriva brošuru o seminaru neuropsihologije koji obećava da će platiti učesnicima. Videći priliku da zaradi dodatni novac, prisustvuje seminaru. Tamo govore o novom leku koji može pojačati ljudske čula na potpuno novi nivo. Međutim, kako objašnjavaju nuspojave, mnogi studenti počinju napuštati radionicu, a Daryl zaspi. Nakon prezentacije, Daryl se nalazi sam u sobi i nesvestan nuspojava leka, pristaje da prođe test samo radi dodatnog novca. Daryl zatim upoznaje Dr. Thomasa Hedona, koji objašnjava da mu je potrebno ubrizgavanje 6 doza leka u stražnjicu svake noći pre spavanja. Dr. Hedon takođe upozorava Daryla na moguće dezorijentacije i nuspojave koje bi mogao doživeti u početnom korišćenju leka. Kasnije tog dana, Daryl prisustvuje zabavi u bratstvu s nadom da će sklopiti nova prijateljstva. Tamo ponovno susreće Janice i skuplja hrabrost da je pozove. Iznenada, pristaje da izađe s njim, što čini Daryla srećnim. Međutim, njegova radost kratko traje kada tamo stigne Scott i vređa ga pred svima. Osjećajući se povređeno i izostavljeno, Daryl odlučuje da napusti zabavu. Kada stigne kući, odlučuje da uzme prvu dozu leka kako mu je predložio doktor. Sledećeg dana, tokom ispita u profesor Engelovom času, Daryl počinje intenzivno doživljavati nuspojave leka. Njegova čula postaju izuzetno osetljiva, pa ga obični zvukovi, poput pisanja olovkom ili tiktakanje sata, počinju ometati. Čak ga i svetla koja se odbijaju od dijamantske ogrlice jednog kolege uznemiravaju. Nakon nekog vremena, Daryl postaje vidljivo nelagodan, a njegovi izrazi lica i govor tela se drastično menjaju. Kada ga profesor zamoli da prestane, Daryl se osjeća još frustriranije i ide direktno u kancelariju Dr. Hedona sa pritužbama. Srećom, ovaj mu garantuje da lek radi onako kako treba i da nelagodnost koju doživljava samo čini deo eksperimenta. Lekar zatim savetuje Daryla da vežba svoja čula, kako bi dobio kontrolu nad njima i živeo normalnim životom. Prihvatajući ovaj savet, Daryl se veoma trudi i na kraju uspeva da preuzme kontrolu nad svojim čulima. Zapravo, razvija pojačana čula, dajući mu vrstu supermoći. Dok Daryl nastavlja svoju svakodnevnu rutinu, radi kao osoblje u kuhinji univerzitetskog programa, pokušavajući da sastavi kraj s krajem. U međuvremenu,
korporacija smeštena u Smithke slavi sa svojim finalistima za takmičenje za posao. Iako Daryl nije stigao do finala, koristi svoje novo čulo supermoći da impresionira paneliste. Ovaj neočekivani prikaz Darylovih sposobnosti ubeđuje paneliste da ga postave kao 6. finalista za takmičenje za posao. Kasnije te noći, dok slavi svoj uspeh odabira, Daryl vidi Janice kako ulazi u toalet sa svojom prijateljicom. Koristeći svoje super slušanje, prisluškuje njihov razgovor i saznaje da Janice traži momka koji je inteligentan, pažljiv i pametan. Ohrabren ovim saznanjem, Daryl odlučuje da iskoristi priliku i prilazi Janice, čim izađe iz toaleta. Koristeći svoje čulo mirisa, približava joj se i tačno pogađa parfem koji je nosila. To impresionira Janice i pita ga želi li večerati s njom. Čak ga i poljubi u obraz, čime ga postidi. Sledećeg dana, Tim primeti Daryla kako koristi injekcije na svojim stražnjicama i zaključuje da je postao zavisnik od droga. Kasnije na fakultetu, Daryl impresionira trenera hokeja svojim veštim klizanjem i čak spašava pak leti prema njima, sprečavajući nesreću. Kao rezultat toga, dozvoljeno mu je da se pridruži timu. Iskorištavajući u potpunosti ovu priliku, Daryl se ističe u igri, spašavajući svaki gol. Čak i Scott ostaje zapanjen njegovim izvođenjem. Zatim se scena prebacuje na međukolegijalnu hokejašku utakmicu, a komentatori pominju da Univerzitet Stratford ima užasnu istoriju s igrom, ali ovog puta nemaju pojma da Daryl igra kao čuvar. Njegov tim zauzima rano vođstvo, a on uspeva zaustaviti gotovo sve što mu je bačeno. Na kraju, Stratford pobeđuje prvi put ikada i svi slave uspeh. Zatim Daryl ide na intervju u kancelariju korporacije smeštene u Smithke. Koristeći svoju super moć, sluša pitanja postavljena tokom intervjua. Daryl zatim popunjava informacije koje su drugi kandidati propustili tokom svog intervjua. Time impresionira Randalla Tisona, jednog od članova odbora, koji želi da Daryl impresionira Arla Witskersa, potencijalnog klijenta njihove kompanije. Naš momak pristaje na ovo odmah. Tison tada obaveštava Daryla da će finalna odluka biti doneta u roku od 5 dana. Te noći, Daryl poziva Janice na večeru i kuva joj ukusne obroke. Kasnije, dvoje uživaju u hrani i društvu jedno drugoga. Tokom razgovora, Daryl impresionira Janice, posvećivanjem lepih i romantičnih stihova iz pesme koju njegov cimer Tim čita u drugoj sobi. Iznenada, to je toliko uzbuđuje da ga poljubi. Zatim završe imajući se. Daryl ejakulira prerano, problem koji razočarava Janice i tera je da ode. Sledeće noći, Daryl iznenađuje svoju porodicu dovodeći Janice i predstavljajući je svima. Njegova majka hvali njegovo prijateljsko ponašanje prema Janice, dok se Daryl razgovara sa svojom braćom i sestrama. Pre nego što ode, Daryl daje nešto novca svojoj majci da joj pomogne sa kućnim troškovima, čime je emotivna. Natrag u dom, Tim otkriva da Daryl ponovo koristi drogu i zabrinuto mu se obrati. Ovog puta ga ispituje o tome, a Daryl pokušava objasniti pozitivne rezultate koje doživljava. Međutim, Tim mu ne veruje i pretpostavlja da je Daryl postao zavisnik od droga. Očajan da dokaže da nije zavisnik i da ima samo pozitivne rezultate, Daryl uzima dvostruku dozu leka. Sledećeg dana, zbog predoziranja, budi se osjećajući se omamljeno u rukama i nogama, što mu otežava hodanje. Videći svog prijatelja u takvom stanju, Tim odmah poziva grupu podrške za zavisnike od drogama, kako bi pomogao. U međuvremenu, Daryl nekako uspeva da stigne do klinike Dr. Hedona i obaveštava ga o predoziranju. Doktor objašnjava da je dvostruka doza izazvala povećanje serotonina, što je dovelo do dezenzitizacije njegovih receptora. Zatim pominje da sada samo 4 njegova čula mogu raditi istovremeno, stalno prelazeći na 5. To znači da će u svakom trenutku ili biti slep, ili gluv, ili nem, i tako dalje. Dr. Hedon objašnjava da je jedino rešenje za ovaj problem čekati da lek napusti njegov sistem. Prema njegovom proračunu, to će trajati 3 dana, pa će do tada Daryl morati ostati u krevetu. Međutim, ovaj ne može prokockati ni jedan jedini dan, jer ima finalno takmičenje za posao. Scena se prebacuje na košarkaški meč, gde Daryl sedi sa članom odbora, Tisonom. Uskoro dolazi i posebni gost, Witskers, da ih inspicira. Glavni zadatak Daryla je da ga impresionira svojim veštinama. Međutim, samo nakon nekoliko trenutaka počinje se osjećati nelagodno. Njegova čula mu igraju trikove, greši ljude koji ustaju za himnu države kao priliku za pivo, muče ga mutni vidovi i čak priča sam sa sobom. Witskers to smatra zabavnim i smeje se čudnom ponašanju Daryla. Iako mu se vid vraća nakon nekog vremena, Daryl nije izvukao deblji kraj. Tokom igre, igrač ga baca na teren zbog uvrede, a sastanak s Witskersom ne ide prema planu, ali bez obzira na situaciju, Tison obaveštava Daryla da su u redu, jer još uvek imaju šansu da zadive Witskersa.
Kasnije te noći, u domu, Tim vidi devojku, Lorraine, ulazeći u njihovu sobu i žuri da obavesti grupu podrške za droge, misleći da je to još jedan potencijalni problem s korišćenjem Darilovih lekova. Lorraine, koja je zapravo sestra Janice, flertuje s Darilom, ali njegova čula još uvek ne funkcionišu kako treba i ne može je pravilno čuti. Baš kad mu sluh ponovo proradi, Lorraine počinje da ga ljubi, ali Daril ne može ništa osjećati zbog utrnulosti uzrokovane lekom. Kada ne uspe da izvede, Lorraine se razočara i odlazi. Nažalost, u isto vreme, Janice stiže tamo i primeti svoju sestru. Zatim ulazi u Darilovu sobu i zatiče ga u nezgodnom položaju, leži golog na podu. To ljuti Janice i ona odlazi, ali ne pre nego što udari Darila po jajima. Uskoro stiže grupa podrške, ali kada uđu u Darilovu sobu, zatiču ga kako je već onesvešćen. Razmatraju davanje injekcija adrenalina, misleći da je predoziran, ali srećom, on se budi baš pre nego što mogu da mu je daju. Nakon toga, Tim ga suočava s lekom i Daril konačno objašnjava istinu, rekavši da je samo želeo da zaradi nešto dodatnog novca. Sledećeg jutra, Daril ide da igra hokej na ledu za svoj fakultet, a svi se nadaju da će ga moći pobediti kao ranije. Nažalost, njegovo stanje čula poremeti igru i Daril ne može čak ni spasiti jedan jedini udarac. Kao rezultat toga, Stratford na kraju gubi sa velikom razlikom. U sledećoj sceni, Daril ide u kafanu da pronađe Tima i traži njegovu pomoć u pripremi za poslednji intervju za posao. Srećom, Tim pristaje da mu pomogne. U međuvremenu, Scottov otac organizuje iskusne savetnike, kako bi mu pomogli u odgovaranju na pitanja tokom intervjua. Bez obzira na to što mu se zdravstveno stanje pogoršava, Daril ostaje odlučan i fokusira se na naporno učenje, kako bi bio spreman za intervjue. Na dan intervjua, Daril izlazi iz svog automobila, ali mu se oči zamegljuju, što mu otežava vid. Pita beskućnika za put do kancelarije korporacije smeštene u Smithhe. Nažalost, čovek koristi Darilovu ranjivost i vodi ga do ugla puta, gde ga pretuče i opljačka sve njegove stvari, ostavljajući ga golog. Daril nekako uspeva sakriti svoj intimni deo s poklopcem za smeće i dolazi do prodavnice da kupi nove odece. Nažalost, po dolasku u kancelariju, shvata da je izabrao odeću koja nije prikladna za intervju. U isto vreme, lek počinje pokazivati svoje efekte, uzrokujući mu mokrenje po pantalonama. Međutim, nakon mokrenja, Daril shvata da je lek konačno napustio njegov sistem i da je i potpuno normalan. Zatim ulazi u sobu za takmičenje, braneći svoj izgled tvrdnjom da je alergičan na formalnu odeću. Uskoro počinje poslednji krug intervjua, gde se Daril i Scott na kraju takmiče jedan protiv drugog. Kada se suoče sa pitanjem koje treba rešiti, kako bi se donela odluka između njih, profesor Engel, Scott se muči sa odgovorom, ali Daril iznosi sjajan odgovor. Ovo impresionira Tisona, koji nudi posao Darilu. Međutim, naš momak osjeća krivicu zbog varanja s lekom, pa priznaje svoje postupke na sceni. Bez obzira na šokantno otkriće, Tison poštuje njegovu iskrenost i nudi mu juniorski posao u kompaniji. Brzim prelaskom godinu dana unapred, vidimo Darila kao juniorskog analitičara, kako ulazi u zgradu korporacije smeštene u Smithhe, kako bi započeo svoj sanjani posao. Film završava srcedrapajućom scenom, otkrivajući da su se Daril i Janice venčali i da se sele u novu kuću sa svojom porodicom.